yo bawan job chưa cũng được phía lòng baro để men ta được ni nyapet yakini ki arngut kinorwai jorwai nawar kipa sio tenat kasur baro kusnat baro arngut kusnat phía tip hi pa one job pan pa on tha te ngam bodang pi yan do fikam sutrat nekini ki arngut kinorwai namar pindan hi kaji sutrat uwe na kita wa fikam sutrat ya ka jiwa jong ki te sai komen mo hi polok yan do fikam sutrat nekini ki arngut ya pa one job la ne ya pa one pha mo ke thute ki babe sudah mangam ken nei ki babe sa ba chuya to chuya komen mo hi polok ya sutrat hi jong pi panama kidon hiki pasna ikewai ini diperlok menta ni skap syo kasur jongpa one job te sa komen ma fi ngakan mau komen ma fi sutaran em ba one job namar skap ki sepe ya komen jong fi mau te to hanga teng sutarat par arut sutarat te to kita pa kidon hi ki pa sutaran ya pa one pha kidon hi sutaran ba one job mai ya kasur ken kata kasur jongki to mitang ya yo bawan job chưa oh kasur ba bawan job kasur deh oh kasur Sudah mau sudah mau. Kita rekomendasi apa? Timenta, ni saya Pak Wan Pha namar. Dan kini kita ngawar em bapau par angot. Kasur ken kisutrat kasur jongki. Te ngipet sabak Wan Pha to. Em kasur Wan Pha. Sekarang mau pengen komen apa lah? Kasur. Cũng perlu tipik ya katu kasur. Ngap ya katu kasur jengki. Yang ni fikam sanat ya katu kasur jong ba wan pha là này ya kasur jong ba wan job namar kidei kinorwai kipa pau ham ta kipa pat kidei ki norwai nawar mo ngal di fru nawar te atu khalew hi ba ki nawar lo jong ki poi chakmat hakaru komwai pat na dong sidong hi đúng không thì to polok để cái mau phi ban ya comment yang do fikam ngo tenat kasur jong ki bawan job ni Wan Pha mo nak tak argut thì tôi có rất là cái này mình nhập phần code này cái video pada kan mau like subscribe cái video jangan coba phần code ini video oke plug ini